Bang itong Cold War si tanam po Cold War lagi itong kuan ni penta itong dak Cold War sa mi dak pilong suli bom no Russia la penge USA non do bom non sa mi so be Russia si poli si first of all itong dak bang China Cold War bini bang si introduction le first pinita appointment mean la lo introduction la that pen meaning of the Cold War la that pen isi bang origin of Cold War la that pen end of the Cold War was it a 3 point to my first study po and then first la ba to my introduction like chinya obrahin la like World War II ki jud hut 1939 to 1945 ansi ki jud lo la that pen isi topic la sut ka chithan nai ke la lo World War II si chithan lo la sut ko ni la tum struggle lo mane chipa duk lo power joini la dak bahai ni blocks do isi ke capitalist blocks lead la pen ke lead by US lo la pen ke isi communist bloc lead by the USSR mane ke capitalist bloc bang la USA tum si lead bom lo la pen communist bloc bang lead bang USSR tum si lead bom lo la so la tum Cold War lo ke pangchen kon lo 45 years san si la tum ended lo 1945 to 1991 an la so am si pangton lo Depan samela the Cold War bangel da prego mane hot war ason mane actually war patali mane arlu menja la si la suhan si la tum Cold War si ko isi hot war tali samela tum bang direct war ge chukuri re same arlu and politics mein se tum kan bom so that is why the Cold War is described by historian Cold War bang described John Geddes as the long peace because of the absence of war during the Cold War era 1945 to 1991. Mane bang ke malo historian John Geddes pusi la si describe la sinoma isi dam tu po meaning of the Cold War la meaning of the Cold War bang sinam tu po na ge now meaning of the Cold War bang ko chitam tu po the Cold War long da kachadam ma US and USSR ma didi asela US and USSR hosot la pun isi option of war pata pun la pen peace pata pun meaning samjin men ke do pata pun la sot a situation ma ke uneasy peace or hot peace kusi puda sot a president ke do ke John F Kennedy 1961 to 63 an selang dolo la sola lang ta describe lo Cold War la si hard and better peace pusi pudam lo si ke describe lo la US president John F Kennedy si mane ka describe them lo la sot Cold War la ka chidan mang ke la lo US men USSR ni ke cheng men nang than lo US men USSR si chidan lo la tum si direct war ke chidan de bon same isi pa samjin ben war si chidan lo same ar lo men ja lo mane military te use mane army hu te use la penge isi politics system el tu jano politics pu same la tum kapre ka area la mai pa dan bom ti la Korean tum da so dan lo 1950 to 1953 puran Korean North Korea pen South Korea da dan lo la de pen Vietnam tum da hanta ron ba do lo 1962 to 75 1975 an war pa do lo la de pen Arab Israel la hai tum da war pa do lo 1967 to 1973 an bon samil high sub link la haya war ke do ana link ta isi Cold War sa tem link dolo mane si arlo politics si batri si isi la tum mane site ni batu bom si sub la haya war ke do anta suta isi link dolo si la so pan si meaning of the Cold War si a meaning ma la lo Cold War bange and especially origin of the Cold War no my origin of the Cold War bang lo mane kusun si Cold War na plan cheng ma la origin of the Cold War mane Cold War chaplang cheng la so I subang la lo exactly a dead bang pudang ni origin a dead bang ke same penam tung ka belief ta mateng bolte 1945 si pang cheng bon same la origin na hok pet ke track bang ke ni la tum ke track na mateng bote ko lo 1917 Bolshevik revolution in Russia maksud si Russia lang si la tum ke form cheng I see Cold War so formation bang la lo government should Russia ke form ke by VL Lenin 1870 to 1924 hud an selang dolo samela penana western country dimange welcome ke pin lo US president should ke do Woodrow Wilson 1913 to 21 la social isi promise apulo who had promised to save democracy the world expressed his better reaction in July 19
19 selang ning jelo ngale ba ko ning jitulo the man who controlled the affairs in the world expressed his better reaction in July. The men who control the affairs of Russia are more cruel than the Caesar himself. Lesson silang describe exactly lesson si dang bom lo last final phases bang in 1985 to 1991 which is the end of the Cold War ki judo. This exactly kwan lo four phases ando once me first la non mang itum chutan na end of the Cold War. The end of the Cold War in December